134. Inkosi kubusise enceku yenkosi Sendabeni kababa mkhulu ngabafanelanga abantwana abafana nami yayifanele abantu abadala ngaye ngasho ngolinye usuku lokukholwa akunako ukujwayela noma ngabe uzalwa amaNazaretha wakhulela kuleli bandla kodwa kuhambe kube nesikhathi la uzahlukanisa khona wedwa ma ukukhuluma indaba kaShembe ibe ndala kunawe lento ke eyafika noShembe into engekho ndawo noma ungaya kuphi nomhlaba ngeke uzuyithole ma uShembe eliveza phakathi kwabantu waqala wazifihla kubantu abaningi bambona njengomuntu wahamba nje nabantu isikhathi eside bengaboni bahamba nobani bethi nciko nabo uNkulunkulu bakhe uShembe wafika eside ngesikhathi nabafundisi afike wabaphendula wabenza ukuthi bamlandele eside isikhathi kodwa bengaboni bahamba nobani ithi izamhlathi kamayekisa isizohamba isivalelisa ibiza omunye umfundisi wayo kubafundisa abadala kwakufundisa uNgcobo ithi Ngoma sesiyahamba thina boShembe awufuni yini basambe nawe na uNgcobo waba nongabaza uthi umfundisi ma inkosi ithanda thuba omkhulu wabuza umbuzo uthi yiphi inkosi Ngoma na yiphi inkosi Ngoma na ngoba nayi inkosi baba mkhulu sezisho yena umfundisi uNgcobo uhamba nobaba omkhulu esithi kodwa wengazi ukuthi uhamba nobani usenako ukuthi khona umunye uNkulunkulu uShembe okukhulunywa ngaye masicabanga sisodwa siyacabanga nje ukuthi ukhona umunye uNkulunkulu ongale kaShembe kodwa ukucabanga nje kokungane ngoba akekho umunye uNkulunkulu engicabanga ukuthi khona mina ngokucabanga kwami ngoba emthandazweni yakhe uShembe uthi nasekulaleni kwethu uJehova uyasihambela ngoba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uboyiphatha kahle indlu olala kuyo ukuze uJehova angacunuki ukuza kuwe ngephupho kodwa phakathi kwethu akekho sakwamphupho uJehova ma wonke umuntu elele uyayibona uShembe noma ngabe ubona ubaba mkhulu noma ngabe ubona inkosi ilanga noma uthi ubona inyanga yezulu noma ngabe ubona uThingo noma ngabe ubona uNyazi kodwa akekho umuntu ovuka athi ngibona uJehova ngoba umthandazo usufunda njalo awuna break
lo mthandazo wokulala ubreaker makade kunemgidi emkhulu emzini engcwele kuphela kodwa uJehova uyasihambela kodwa asikaze sambona Inkosi ibuza umbuzo ngomunye ngonyaka ngithi unyaka odlule no sorry u2019 ithi khona indawo lapha esifanelweni ethi noma niphume emazweni onke aphansi kwezulu lese nimele ngingabule uJehova emzini osephakamile akayamukela uma ningalaleli ukugcina usuku lweSabatha ithi ke ubani wakwenza wathwa uJehova ufikile ephakamile na umbuzo lo sasala nawo sonke ngoba akekho yakwenza ukuthi uJehova ufikile sesizothiwa nje udumo kaJehova lusephakamile lusebuhleni kodwa akekho umuntu ongathi uJehova uyamazi ithi-ke inkosi umngoma kulungile ngokusangabazi enokwesaba nami ngangisaba akekho umuntu owayengaya la engazikhona uShembe wayilungile ngoba wayazi yena la yakhona kodwa uShembe wayikhombisa ukuthi enhlizweni zethu singabi nako kumngabaza singabi nokucabanga ukuthi khona omunye uNkulunkulu esobe simbona isho njalo inkosi la ngithi uBaba kwakhona Indabenkulu kwakhona isimanga phakathi kwalomuzi khuluma indaba kaBaba mkhulu ithi ngonyaka ka1934 inkosi izokhothama inkosi iBaba mkhulu wakhothama ngo1935 kuMay njoba kade kusikhumbuzo yina manje sisakhuluma indaba zaso uthi ke uBaba wangibiza kwakuJuly emzini wasephakameni 1934 ithi wayesithi mntanami zala wangibizele egumbini wayese ethi angiletha amanzi ngendishi ngimgeza inyawo uthi ke ngathi mangiphakathi nokumgeza baba inyawo wayesethi mntanami ngiphatheke kabi umoya wami konakele kakhulu ngithe ekulaleni kwami ngabona umbono engawuqonda ukuthi owani usho ukuthini uthi lapha komuzi osephakameni ngibona isidumbu somuntu singena lo muntu angimbonanga noma umuntu wesifazane noma bekuyindoda noma umuntu omncane noma umuntu omdala ithi ngimbone engena phakathi lomuzi kodwa iphunga lakhe ngilizwile ukuthi umuntu ongasekho ithi ke wakhuluma lokukhuluma ubaba uthi ngase ngithi ngibona ubaba ukhathazekile ngathi hayi baba mhlawumbe uNkulunkulu uzokuveza lokhu kuwe ukuthi lento bisho ukuthini ithi ke ubaba wayefuna ukungithuma esitolo ngiyothenga impahla yokwakha imaterial ke yokwakha umuzi osephakameni ithi baba wayesekhipha imali wanginika simntana amhamba ke uye esitolo ithi inkosi ngaphuma ngingasa ngomuzi osephakameni ke angizokwenza ngisithombe sinane noma abantu bengawazi akhompilo engayiphila phakathi kwalowa muzi kodwa okuningi makukhulunywa ngiyaye ngiwubuke ngoba ngiseduze kakhulu nawo ithi ke inkosi inkosi ngase ngiphuma ngithunywa baba mkhulu ngehla yadlule izibayeni ngiyasibona la zazikhona ithi ngathi manje ngiphakathi nezindlu zoma izindlu ekwakuhlala khona abanye oma abangaphakathi ngafica abantu bengungile ithi babengunge umfana wakhona ephakameni lo mfana igama lakhe wathi uBenjamin manje inkosi ikhuluma ngoBenjamin ithi kwakumfana owayekhaliphe kakhulu emgidini lo mntwana wayeneminyaka emine ephethwe isitani noma ephathwe kweminyaka emine phathe iminyaka emine kuleni isitani impatho umgidi wayewugida ephakathi kwabangcwele noma esemgidini ubaba mkhulu wayemise eduze kwakhe lwakhulu udumo lo mfana ebuncaneni bakhe ngako lwahamba lwafinyelela emazweni aphesheya
ichaza kanjalo enye indoda ewumhlambululi emzini wasePhakameni yakamthethwa ithi kwakusuka abelungu emazweni onke ayesemanzi uShembe bafike emahhotela eThekwini bazobhukha bahlale ngeJulayi belokhu besuka eThekwini beye emzini wasePhakameni beyobuka lo mfana ogida noShembe ithi inkosi lo mfana wayengaphambani nokusina wayekuthi amakhehla wonke ayesina emzini wasePhakameni esina noBabamkhulu asine emaceleni lo mfana abeseduze kaBabamkhulu emthanda kakhulu uBabamkhulu lo mntwana kanti usegadlile kwabaningi sebebona ukuthi uShembe njengoba emthanda ngalo mntwana mhlawumbe khona enye into amkhulisela yona estabelelweni emthandazweni weSabatha uverse 45 ngicela ngifundele omunye sekwanele ngiyabonga baba bengikhulu verse 35 ithi ke inkosi mayikhuluma ngoBenjamin ithi ke lo mntwana kwaba sekhona abanye ababona okunye okungale kwaloko uShembe amthandela khona babefika kabelungu nemali emzini wasePhakameni bafike bamshuthe lo mntwana bese bekhipha imali eningi bayishiye la khona emzini wasePhakameni bakwenza nje lokhu njalo kwazogcina sekuyinto sebeyazi ukuthi bazofika bazoyenza ithi inkosi ngaphuma mangehla ngomfica lo mntwana engungiwe engungwabantu abaningi ngase ngibuza ukwenze njani kungungweni la ngafika ukuthi lo mntwana mabe ngichaza bathi lo mntwana wayengagodoli kwakumntwana oyisimangaliso waye noma lina noma liguqubele noma linjani wehlale ebhinqa ibhelu kodwa engaqokile ngenhla insuku zonke hayi ngeSabatha engawezwa nje amakhaza kumntwana nje oyinkinga nje uhlale ngingathi kwakumntwana active ngasho njalo ithi ke inkosi ngamthola lo mntwana useyaphalaza ujulukile umzimba wonke wakhe usephalaza ngifigazi ithi ngase ngibuyele emuva ngabuyela kubaba ithi uBabamkhulu ithi ngamfica uBabamkhulu baba nangu umntwana uyagula ithi ubani uBenjamin ithi ngase wayesethi ubaba mthathe ubuye mthathe abamthathe bambuyise baye naye eparadise uthi ke bamthatha lo muntu uthi baba wayenethemba lo mntwana mayifakwa ngaphakathi mhlawumbe uzosinda ngoba kwabonakala engazi ukuthi ukugula mhlawumbe ungena umkhuhlane ngoba kwakuyinyanga yomkhuhlane vele uJulayi ithi bamthatha bamfaka ngaphakathi kodwa kwagcina ukufa kumanele lo mntwana lo wayezalwa amadodana noma ezalwa indodana yenye amadodana kaBabamkhulu endala ngoba masokhumbula inkosi ilanga akuyona endala akuyona izibulo kaBabamkhulu bakhona abadala babebona ukuthi lo mntwana uBabamkhulu umthanda nje mhlawumbe usezomenza uShembe base behlangana nabathile basethi asamsofuna umuthi bafuna umuthi ke lo mntwana awamdlisa ithi inkosi bamdlisa ngesinkwa wasebokuhamba kwakhe ke lo mntwana emhlabeni thema sehambile uBabamkhulu waphatheka kabi kakhulu nasekuqaleni wathi uBabamkhulu umzimba wami uyagula kakhulu ithi inkosi ngiyabona ukuhamba kababa ukuthi wayephathwe kabi lento noma ngabe kwakukhona okunye abakubalayo kodwa uBabamkhulu wayephatheke kabi kakhulu ngokuhamba kwalo mntwana emhlabeni ithi inkosi ngahamba ithi ngoba ngase ngisebenza ifundisa Adams ithi ngahamba ngabuyela emsebenzini ngase ngibuya ngibuya nje ngelinye ilanga uthi kakuphelanga lapho abelungu baphinde babuya uthi ke bafika unyaka olandelayo bafika abantu bazofuna lo mntwana okuthiwa wenza imangaliso lemzweni wasePhakameni ugida kahle ithi ke mase befika bafika batshena indaba ezibuhlungu lo mntwana akasekho bathi hayi sisho lo mntwana omncane thina bathi hayi sisho yena impela akekho bathi hayi sinikholwa sicela ubona ithuna lakhe
Suniyobona la ilele khona uzisidele bathathwa bayiswa la umntwana ebekwe khona base beyadela. Indaba kaBaba mkhulu ke kuvalisa kwakhe ngiyayishiya leyo ndaba. Indaba kuvalisa baba mkhulu ibangosizi ngoba ma esehamba wathi ma esebuye ngene emzweni sekuphakameni ngonyaka olandelayo esephume uhambe evalelise emzini eminingi baba mkhulu evalelise kusengiyahamba wathi ma efika nomhlangano uzongena ekuphakameni kwa ubaba mkhulu wabonala iguqa ngamadolo wathi bataba makusangifanele ukungena ngenyawo phakathi kwalomuzi wathi khona inkosi enkulu ezayo wathi lenkosi ezayo inkulu kakhulu wathi baba mkhulu bamangala nje bonke abantu kunsithana waguqa ngamadolo engena esangweni wazi wawungena endlini bathi ke wathi mephuma futhi noma esethempelini waphuma baba mkhulu ngamadolo kwase kwahlupha lokho amakhosazane ke abantu ababe bakhulu kakhulu uShembe abefundisi bakhe uShembe amakhosazane nje engajotshiwe hayi ngoba umphathi abantu nje abakhulu uShembe ma wayekunethuma waye bathanda kakhulu isho umhlangano ongeniswa yiwo amakhosazane usisikhathi ngiyakhumbula nje ngomunye unyaka ngengene kodwa le ndaba baba mkhulu waye eJudiya ufaka umhlangano wayesefika kwafika into endleleni kuye wathi hawu khona izwe limbizayo kwenye indawo kanti khona intombazane ethi unelisiwe ngithi ngapha eningizimu nezwe lakithi yaye ufuna baba mkhulu bayibhabhadise kodwa yayisangoma le ntombazane ithi ke lithi izwe baba mkhulu wabe sephathisa inkosi ngizama ukuchaza ukukhulu bamakhosazane phambi kaShembe ukuthi ayi makhulu kanganani namanje futhi asemakhulu kangakanani uthi baba mkhulu wabe sethi amakhosana ahambe yongethi umhlangano waseJudiya kaOctober yena waqhubeka nohambo wawufica umhlangano seyufakile umhlangano afica umhlangano usungenile waseJudiya Faka amakhosazana aphatheka kabe bona baba mkhulu engena ngamadolo ephume endini yesonto ephume ethempelini ihamba ngamadolo base bathi imicamelo wabona lamakhosana sathi imicamelo ngincane iletha baba mkhulu esethi nceke yenkosi lokho kwenzayo umkhulu kangaka sikubone ugaqa amadolo kusiphatha kabe sicela ufake lokhu emadolweni ugaqe ngakho bathi kuba umkhulu wathatha leyo mcamelo waseyibophela lapha emadolweni wathi noma ephuma kodwa kayekanga ukugaqa amadolo wagaqa amadolo waqhubeka nokwenza lokho kubakhalisa kodwa sekungconywana ngoba engasaguqa amadolo ihamba enhlabathini inhlabathi yasekuphakameni inhlabathi enamatshe abake baya khona sike iSabatha kuhle njengasebuhleni umuzo wakhiwe endaweni enamatshe nje kakhulu ayikho indawo enhle ethofuzelayo kwaba ngusizi lokho kodwa ayelwazi uthando kababa mkhulu amakhosazana ngoba ngolunye usuku kwathi kuhleziwe nje kuphakameni wayese ubaba mkhulu ebiza amakhosazana wathi amakhosazana ayekhona amakhosazana amadala wayesethi cela ize kuye wayesethi kuwo ngiyahlupheka kakhulu manginibuka ngiyanibona ngiyawuthanda umgidi kodwa abanye benakwanayo imvunulo wayesethi bengifisa ngoba umuntu kuleli bandla kagidi ngemvunulo yomunye umuntu wayesethi bengifisa ukuthi wonke umuntu abe nemvunulo yakhe mabe kuyangihamba ngizothi hambani niyosebenza kodwa ngizothi wasebayelela indawo khona indawo engapha ngathusotho ngathi bayazi ke abangalelizwe langakithi otho ngathi kwakunemaplaza khona lama plaza ayiphethwe induna eyayithiwa kaMhlongo wayebizwe induna enkulu ke uMhlongo wayephethe amaplaza yangaza emangazi ubaba mkhulu wasebayelela le ndawo wathi abahambe baye kuyo bayosebenza bese ukuthi ngolesitani babuye babele emzini osekuphakameni nebala benze njalo ahamba lamakhosazana ayakhona
base behlangana amadoda mayebona lezi intombi sifika base kubona bebona ngathi kuyafana intombi asemhlabeni nalezi kaShembe base behlangana amadoda athi baya kule nduna bathi kufika intombi la nduna uzokwenza njani yathi nduna labo sebezogana mina bonke bazogana mina bathi hayi lezi intombi ayibhekeki bathi mawuyibheka ushawa uvalo wathi ngibona ngiyindoda nje nama ngiyibheka ngiyaqhaqhazela ngazi lezi intombi enjani lezi kodwa zona ziyathandeka kodwa mawuyibheka ushawa uvalo batshana le nduna nangamsebenzi ngaleyo nto mina nginento zami yayiphatha mithi le ndoda ngizoyinqamulela ke le ndaba yinde bathi ke nebala wahlala lo mnomzane oyinduna wayese ehlanganisa into zakhe wase waphosa lamakhosazana ukuphosa ke kwakhona amadoda aqala ehlanganisa imithi akumemeze noma athi kwelinye izwe hayi izwe icountry kodwa ukubiza ngithi ma kwesinye isigodi ukwenye indawo mawubizwa lapha ekubiza la umuntu lo muthi uyahayiza unqamula izinkalo uyakhona ungazi ukuthi uyaphi phapha mase ufike khona wenze njalo ke le ndoda ikhafula lamakhosazana ahamba lamakhosazana shona khona athi mayebuya abuya shona emzini osekuphakameni ayakubaba njengoba ebuya njalo ngolesitana ayakubaba athi baba ngebe inkosi sifihla umuntu lapha wathi asosebenza khona lo muntu uphatha imithi emibi wayesebuza babonze ubabamkhulu wabuza wenze njani lo muntu wase beyachaza ukuthi hayi lo muntu lo sikhafula ngomuthi kwafika basihayize saya endlini yakhe wayesecunuka kakhulu babamkhulu wayesethi kulungile hambani leyo ndaba izolungiswa yimina yathi mayilele le ndoda laselifika ugagane lwafika umuntu ongalwazi lwafika kuyona le ndoda engazi yambona uShembe ngisho namafoto mhlamba ayisandile engazi ambone zamafoto wathi mayifika ubabamkhulu kule ndoda wafika ke wathi ya ndoda wathi wenzeni wasekusheshe kubuya nje engqondweni yakhe ukuthi yenzeni wayesethi ke lalela kale senzile uNkulunkulu uqulungile lento enzile ithi ke ngilandele le ndoda ezibona esibonisweni emlandeli babamkhulu wayana endaweni engathi inetiyela nginomgwaqo kodwa enesivalo lezi ivalo eziyivala makunetamkoko emgwaqweni wayesebamkhulu evula ngesivalo wayesevula waphuma intuthu wezwa isililo lo muntu ukhalwa ngaphakathi lomgodi wayesebamkhulu lalela ke ndoda ngalokwenza nje kwenzile ukuthi ulokothe amakhosazana wena noma ungakholwa kodwa ngeke usaba nami usiyongena kulomgodi mawufa wena uza kulomgodi le ndoda yashawa uvalo kakhulu ngoba yayingazi ukholo umuntu oyaziyo lento waso babamkhulu ethi uyabona le mithi oyiphethe uzofanele uyiqoqe yonke uyifaka lapha edamini kunedama ethi uyiwewe elikhona othongathi wase hamba nale mithi uyifake khona yonke kungakafiki lapho wayesethi ke vuke ekseni uze kumina uze kuphakamini hamba ukufuna ubuze kubantu bazokuyalela nangempela le ndoda yagibela isitimela yehla estation ePhoenix ngabe kwaMachu eDuffs Road angazi kodwa yehla esitimeleni yasibabele kuphakamini bathi ke indlamhlathi yayifika ihleli iflathele indlu khona indlu yayikhona ephakameni bechaza abadala bathi kwaye igula kakhulu esenze kuzothi engahamba emhlabeni manje sefakwa khona sekulindele ukuthi umphefumulo wakhe uphume ahlale kulendlu babamkhulu kwehlele eflathele umnyango walendlu ebheke empumalanga bathi ke babamkhulu yayiqhamuka le ndoda yambona babamkhulu ukuthi yasibuza uPhushemba sebemkhombisa yasihambe yakuye ayitshenwanga umuntu ukuthi ayiguqa ngamadolo yafika yona siyiguqa ngamadolo yathi mayifika phambi kababamkhulu esethi usufikile akayibingelelanga
ngaphakathi kulendlu babamkhulu eflathele kuyo kwase kunesidumbu kunomuntu owayeneusuku eshone ngayizolo engakathatha ukuyiswa kwabhekabizwayo wayesethi babamkhulu wendoda ake niyalele le ndoda lo muntu oshonileyo la ngaphakathi amthathe ngifuna amlethe la phambi kwami yedwa ningambambisi kwangeyona-ke into enzima phela lo muntu wayekwazi ukubulala abantu ngicabanga mhlawumbe wengabasaba izono eziningi mesizenza siyaye singacabanga ukuthi uNkulunkulu ngilanga ngakubamba ngaso ma isono sakho sesikubambile ucabanga ukuthi khona umthakathi mhlawumbe okwenzela into ethile kanti ubanjwe into zakho ukuhamba kwethu njengoba singamaNazaretha asiyisibuko konke esikwenzayo kubheka kuNkulunkulu noma ngabe sikwenza sehlane noma kuthiwa sisodwa noma kuthiwa siphambi kwakhe njengoba siyilapha nje kodwa uNkulunkulu usuke ekubona konke ukwenza kwethu nokucabanga ma senza izinto siyayicabanga ukuthi uNkulunkulu akasiboni mhlawumbe lokhu uNkulunkulu akubona ngwethu manje into embi ngempela ucabanga ukuthi isho njalo inkosi ithi khona la inkosi la ngikhuluma khona ngumfundisi owamethisa ngokubeka ngalelo limo ngeke wakhulelisa ngoba okunye lokho wamethisa intombazane isho njalo inkosi la ngithi lo mfundisi wamethisa intombazane ebandleni ayikholwa kulona hayi lela maNazaretha elinye ibandla ithi ke lo mfundisi wayesethi intombazane enza kuye sengikhulelwe wayesethi umfundisi hayi hamba uyikhiphe leyo abantu bazothini ngempela kumfundisi ethola ukuthi mina ngenza into enje ithi inkosi ke abantu baye balibali ma enza ukona wecabanga ukuthi uNkulunkulu akekho uyethi ma acabanga abantu angabuzi ukuthi lo mfundisi akabuzanga ukuthi uNkulunkulu uzothini wathi abantu bazothini ngoba sesicabanga abantu ngaphezulu kaNkulunkulu ukuthi awuzoba nehlazo abantu bazongibuka kanjani ungabi nandaba noNkulunkulu noma wenza into osesikhathi wazi wathi omunye ngelilanga angazi noma incokola moyithini manje khona isigogo wendoda yathi hawa nginandaba kwathi uzosha yathi ngosha ngoze ngijwayele ukona nedemon mase lihleli kwena likwenza ngathi yonke into nembi yinhle ngathi ayilutho into encane mase ifike phambi kababamkhulu le ndoda yakamhlongo uthi babamkhulu ngena le ndlu ngithatha isidumbu silele phansi wasethi sibambe wedwa ngambambisi bamkhombisa wasiqukula wasimisa ngodogo wasibelethe emhlane waphuma naso umuntu ofizolo hayi umuntu osanda kufa wamqukula futhi ambeka phambi kwabamkhulu uyazi ukuthi umgili wezinto lo kodwa ufuna ukumkhombisa ukuthi akekho ngaphezulu kwakhe akekho ngaphezulu kaShembe uthi le ndoda yasatha isidumbu sibeka phambi kwakhe babamkhulu wayesethi mnikela umese wayesethi ke hamba uyosika umhlanga izinto engangamalungu omunwe ngapha khona indawo seduze komuzi sekuphakameni wasethi ahambe uyosika amalungu omunwe amalungu omhlanga abe ngangomunwe awalethekeni baba wayesethi nawo umese lo ndoda ayinawo wathi mnikela umese bamboleka umese waphuma wayakhona le ndoda afike wanquma lamalunga omhlanga yawaletha babamkhulu ayazi ukuthi ufuna ukwenzani wase wathatha babamkhulu esewalinganisa wase wathatha wafaka emakhaleni ale ndoda efe izolo wase phefumula wafutha okokuqala wafutha okwesibili wafutha okwesithathu yavuka indoda yasihlala ngezinqe yase le ndoda yathuka umuntu ongani lovusa nabantu abafile ngoba lo muntu wakhulwa ngabe ngaqulekile umuntu osehambile emhlabeni wayesethi ke lalela wendoda thatha ke yonke lemithi yakho nayo yonke le ndoda sibonakala manje iyakuthanda ukholwa wayesethi hamba uqoqe yonke le nto yakho hamba uyilahla wayesethatha lo mnomzana into yonke abephila ngayo beyigugu lakhe ebesabisa ngayo nabegila ngayo imkhuba wathi nayo futhi uyiphase wedwa uyilayishe yonke sikhomeni uyidonse uyifake lapha yayidamini ewewe wayidonsa lo mnomzane lento yedwa isinda yonke imithi egcwele endlini yakhe wayibutha yonke wayifaka lapha edamini wahlala wasebuya lo mnomzane ebusizwa kuthiwa wahamba sekholwa waseba umshumayeli sephetha abantu
kodwa leli izwi angizwa ukuthi ladlula leli lithi noma usukholwa kodwa ngalesenzo wasenza emakhosazaneni usungibona wena uyongena kulomgodi lo ubona bathi ke le ndoda yahlala eside ngesikhathi ke yasekuvuka ukuthi nento zami mina ngeke ngibhedele umuntu yasekuvuka ukuthi mina ngangijima ikarati akekho nje umuntu ongavela akhuluma athanda ngoba nakho sifake ingubo emhlophe angitshena ukuthanda ukuthi angenzi ukuthi uthando uyena sihlonipha uShembe kuphela mina ngisaba mawusaba uShembe kuphela ngawasaba amaNazaretha unenkinga ngoba ithi inyanga yezulu nithi uShembe uNkulunkulu kodwa mina ngithi nina noNkulunkulu ma amaNazaretha ungaboni uthi wena usaba uShembe kuphela usenkingeni ngoba isitabelo sikaShembe asisho njalo sithi ngumlandeli wakho nomoya oyingcwele manje ke wena uzothi usaba uShembe ngoba kwesisikhathi nawe uShembe simhlukanise kaningi athi umuntu hayi mina ngikhuluma athi umuntu ngizokhonza uShembe womoya hayi lo Shembe wami nawe uShembe uhamba umnconzule kube khona uShembe omesabayo umoya kube khona uShembe ongamesabi oyinyama osikele esitalweni ukwengama ukujwayela ugcine sowazi ukuthi uShembe nawe noma uyafana nje nawe kuhluke ngomoya kuphela kanti ayikho leyo le ndoda ke bathi yahlala noma inkosi sihlele esihlalweni sokuyinkosi elandelayo inkosi ilanga ithi ke le ndoda ngabe sengibiza yahamba nayo yaya nayo sengohlala phansi yaya nayo intanda yafika intanda kunomuntu ophethe isidumbu somuntu ongasekho lo muntu amphethe wayengagqokile enqunu njengekho nento eyodwa ayifakile lo muntu ezungeza naye amathuna kuthiwa lo muntu lokuqala ekuseni inkosi iyayama nale ndoda kwamhlongo yesithi buka lo muntu wayesebuka wayesethi wambona lo muntu amthwele wambulala uhlebela umshongo uyahamba naye useyabuza ke kubantu ukuthi lo muntu othwelwe ubuza kubantu abahlala entanda lo muntu noma lesidumbu esiphethwe le ndoda niyasazi nabathi bona siyamazi babo wapi bathi wasiphakameni usanda kushona uthi inkosi sitshela umhlongo mhlongo lo muntu obona bemphethe wambulala lo amthwele uthi bemthwele kanjena nje asiyubiya mbeke phansi useyomphatha kanjena nje sekoze bephakathi futhi ababe ngamkhuza abantu khona wayengasho ngokwenyama ukuthi mhlawumbe njobe emphethe isidumbu sakhe usiphethe ngalendlela koze phakathi wayesho ukuthi noma ngawa njengoba emphethe lo muntu afe naye angcwatshe kodwa lo muntu ohleli kuyela ngasobuya hlukani naye ngifundele le ndaweni 45 ekhuluma ngomuthi nale ndawo kaBenjamin engikhulume ngayo ukuthi lezi zinto angazi ngenzeka kanjani ngoba zibonala ngathi asize sabi sinalo uvalo lokuphatha umuthi angisho ukuthi lapha phakathi kwethu khona bawuphathayo ngisho mina ngiyangibona manguphethe mhlambe nawe mawuphethe mawuthi uyawuphatha kodwa ngiyangibona ukuthi anginalo uvalo angisenako ukwesaba ukuthi thina makufiwa noma kukhona umuntu ogulayo uyayicabanga iNazaretha mangibize wona aphethe ukuphila mama uphethe into ezimbili uphethe umuthi ngapha uphethe nokukholwa ngapha ngazi ithi inkosi ikhuluma ngelanga inkosi ikhuluma ngendaba kaSigogo kaSikho ikhuluma ngesibusiso noSigogo kaSikho ithi ukhona ozofa phakathi kaSibusiso noSigogo kaSikho kodwa imvama ke kufe lokho kulungileyo nami ngiyayibona isikhathi esiningi abantu uyayigcina umuntu mayijwayele kwezinto ezimbi igcina ifa lento kaShembe ehle kusale le embi inqobe manje angazi uNkulunkulu ngiyacela mina ngisize mhlambe wena uright ngiyazi abaningi abantu bakholwa bayakwazi mina kuyangihlula kodwa ngicabange noma ngedwa ngicabanga inkosi mawungangisiza nje ngifundisa ukukholwa ngoba ukukholwa kangikwazi ukuthi umuntu mayekholwa othandwa uShembe umuntu
okholwe kanjani ngoba manje ngingalandela abantu abaningi abaphuma endlini kaShembe abantu kade uShembe ethembele kubona kakhulu abantu beseduze kwakhe izithi inkosi omunye ngize ngimgcobe ngimenze umkhokheli mhlawumbe omunye menze umshumayeli kodwa angaguquki umuntu ekwenzini kwakhe ukwenza kwakhe kufana nosekuqaleni uNkulunkulu asikhumbule manazatha sonke yathi inkosi mahle bahla abantu abaya nganxanye njengamanzi singaphambani ekwenzini senze into eyodwa sonke inkosi kusemizini amen ngizocela ukubingelela esihlaleni esikhulu sasezulwini esiphambi kwethu njengamanje isizwe uBaba uNyazi Lwezulu ngiphinda ngicela ukubingelela abantwana bakaNkulunkulu bonke abaphakathi kwendlu ababa uNyazi Lwezulu asenziseleleni ngokwasiyana kwendlelesi zabo Baba Nkosi yamakhosi Baba UNyazi Lwezulu siyabonga mdalezi nomhlaba sibonga ukuphila Nkosi esiphila sibonga zonke izinto ezinhle osenzela zona nsuku zonke Nkosi yamakhosi baphelile abantu bakho uNkulunkulu wakho emhlabeni kepha wena ngomusa wakho Nkosi sithandile thina nemindeni yethu saphila siyazibongela leyo misonga yakho Nkosi wasilibala ngihlale nathi ngikhozi size umsembeze Nkosi emhlabeni wona sona Nkosi siyasicelela Nkosi abantwana nayo uNkulunkulu konke ngengaphandle kwakho ngiyacela amazwi ethu endlela ukuba nizilawulele imemeze kwakhokho kwakho ngicela nabeni akhokho nabo manihlabelela lesihlabeni sasonke banizwe noma semkhala esizini noma semswele uNkulunkulu awezwa amazwi emanithandayo nalesihlabeni sesihlabeni sasifikayo Yehova bantwana bakaNkulunkulu sisesikhunduzweni sabo bamkhulu ngingaba nenkampani ngaba ngasekhaya ngalezinsuku zokukhumbuza ngaba khona esikhunduzweni ebusuku nasemini kepha siyacela kubaba mkhulu ukuba kungabi ithina esimkhumbulayo
Sicela kuba mkhulu kube uyena osikhumbula kuleli siko emhlabeni esiphila kuwo. Ngenye imini ngalapha entabeni zangalithembeka ubaba mkhulu bese etholile intaba ngihlangakaza ehamba ikhulu. Sebeyambona abantu bakuleya ndawo. Lo muntu olesele entabeni bayambona uyesiyokha amanzi. Abamazi kule ndawo. Base beya kuye. Base befika bembamba bebuya naye. Bemise enduneni yaleya ndawo. Siyangilibala isibongo senduna. Uma befika enduneni usiyabuza induna. Umuntu kaNkulunkulu ubekwa yini entabeni na? Siyachaza mhlawumbe ukuthi ngithunywe yizwi kuba ngizolinda uNkulunkulu kule ntaba. Balwe laba abambambile babamkhulu bathi cha unamanga lo muntu. Uye lona odla imfuyo yethu, imbuzi zethu nenkomo zethu. Inisithi induna abantu abami ngoba kwasekulate. Hambani lelicala sizolithetha kusasa. Kepha umuntu kaNkulunkulu mshiyeni uzolala la kini. Nibuye kusasa sizolithetha lelicala. Base behamba laba besesala nobaba mkhulu. Ubaba mkhulu usecela amanzi kulo muzi la enduneni. Uthi abantwana bami ngenkathi bengibamba bashayile ifumbu lami lasechitheka manje bengiphuma kulo. Ngicela ngiphe amanzi mntaba. Induna yayisithuma unkosikazi wayo kuba ahamba ayokholela ubaba mkhulu amanzi. Base bekhulile impela ngenduna esikhulile. Iminyaka isihambe yaphila sibela khona. Wasebuya isalukwazi namanzi sinika ubaba mkhulu. Useyabuza ubaba mkhulu ukuthi hawu yini ngathi niyathumana la ekhaya wapha abantwana. Isithi induna ubaba mkhulu asinabo abantwana mntu kaNkulunkulu. Sineminyaka sashada ngoba uNkulunkulu angasiphanga abantwana. Usethi ubaba mkhulu uNkulunkulu uzonipha abantwana abathathu. Bese siyahleka isalukwazi sithi kodwa umuntu kaNkulunkulu wahlekisa ngami ngathi ngingasangisebuthweni bami. Induna yaba nenhlanhla yakwazi ukubona uNkulunkulu. Yathandwa abakubo. Yasiyathetha induna yathethisa isalukwazi sayo lesithi Musa wena ungabazi umuntu kaNkulunkulu unokhuluma. Basekhulumile kuzokwenzeka. Athi niyothola abantwana abathathu babafana. Athi abalaka bayolandela lapho sekuba umusa kaNkulunkulu. Besithi induna umuntu kaNkulunkulu hamba phinde lapho ubuhle likhona. Angifuni ukuthi uNkulunkulu nxa esefika entabeni engakutholi. Uma sekubheka futhi la emzini wokhokho uma siyasibhubhisa. Wesehamba wamhlobela entabeni. Kuthi wahamba iminyaka njengemningana basebenza isalukwazi lesasesizizwa ukuthi hayi kukhona ongasahambi khona igulagula sekukhona. Wayishaya phansi insizwa. Isalukwazi ungasalukwazi. Manazareth uNkulunkulu esinayo usimangalisa. Ayikho futhi omunye uNkulunkulu okhona emhlabeni sezulwini. Kunzima nje phela ngoba sabantu. uNkulunkulu asikaze simbone ngayo nje sidideka ukuthi hawu mase kuthi mhlawumbe uNkulunkulu wayesima kanjani. Kepha uyena lesinayo Manazareth. Amen. Siyabonga-ke Manazareth ukuthi sihambile. Ngizocela nje ukuthiya ngesiyalo esisodwa. Ngingumuntu ophakamileko. Angeke ngasibeka ngesiyalo. uNkulunkulu bathi noma ungashumayela abantu bathi bajabuleka kodwa mangakhipha ngesiyalo. Kufana nomsebenzi. Ngoba isiyalo sakho abantu bakaNkulunkulu bathembe kangene ezulwini. Amen. Ngenye imini inkosi ilanga sekuphelile inkonzo isinika umfundisi uba abusise. Siyabusisa-ke umfundisi wabusisa ngaqeda. Uthe eseqedile esithi inkosi ilanga mfundisi bengashonga ukuthi thandaza bengisebusisa.
Fundisi bengahlonga ukuthi thandaza bengisebusisa. La ekhaya uma ubusisa kaqali phansi uthandaza abantu futhi bethandaza. Ngeke ngibone ukuthi isikhathi obathanda babusise baze badlula abantu kade bethandaza isikhathi sibe besayo ngaphezu abantu kade bethandaza. La ekhaya uma ubusisa uyaphakama nje uthi asibheke enkosini uthi uNkulunkulu wokhokho uNkulunkulu woBaba sicela ubusise nakho umthandazo sikhona uma usithi awuqali phansi isithandazo lesithandazini amen sesiceleni leNkulunkulu asasifunda wena lokho uBaba ngiyababuyisa ngibafaka endleleni mawubusisa awuqali phansi isithandazini Inkosi ubusise nizwe amen Ngiyayikhetha Inkosi enkulu yasekhona baba Nazaretha. Bantwana basebasezulwini siyabonga amandla amahle. Bakhulunywe indlela ezinto zasezulwini. Sawucela ukuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesibonelo sikaKristu empilweni. Sicela ukuthi umgazi asithathelele